Dr. Lumoro Rameshi Larno take continent wari to shop ko bangwan tila hostile ke continent war dang bangwan tijek tila juter jani ke juter kumikir yadit. Meshi Larno take continent dang baro to go. Jen charge ganke charge defend with the shalka Michael McQuilwes. Michael McQuilwes generating con tin la hostile Canadian con tila nuari ka content in con shalat majority kene to one make ne de jeg baja yik generalize and go en kantina mo jega hostile so yen wadi ala kon tila do icha kade jok cha de la no e kantina kun ke hostile yen ke yen minority so ko kujamo sia te ko position ko de yen la no icha kantina kun cha level jek e ke cha chyo no ri cha je kwet ke cha je la jor shia te ke chong tene na mo ti Michael Makwelwe te raja malat shala no teme nganye en wo kantin dang bangwan ke hostile kantin dang baro ke friendly kanede kon te shikul barara which ke juba murai kon teme tok dien kaneleng chang dor mlat kena an condemnation letter e kana gor ko je kana ngaje won teme cheben ka Michael Makwelwe ajaram dan an gor warga kene Paul nang ka Sholton Ballo ka point de kirma yadit ke bull mill kene diala kon tila jang elites ke jang elder council ke jang tin kon tin la jang dien kon ko akum sosran ko la right ke tedien kene de kon gar warga wa do dan lat kene je wo ba nur ba ga target chek mi sha yunga yentama ano che to ka kantin dangro to ka nasar cha nasar cha bu ke kam kole insidiare chemical tel mi chala kan wore te chero ren jere wi ke juba ka kwinak nore hu ko ren je ko sharo cha jala Dr. Lumoro nyok Dr. Lumoro shi ramadong de nar je ke je ko jen chere karam la ne jora ra dien jogo ni jen wala ne me spokesperson jen but chinwori ren blaten no jokan no mi lade mo je ga jen ba jo barantame cha silent ko shi Michael Makwelwe tero de je alo nuare kon dwal kan ge kum kirma yadit bad mi cha doro den boro den je anyok nega gwato do ngot karajen wo lat kan wote content cha level o ke hostile shu kirma yadit kana kum Uganda shu kan fangak shu kana bok ka helicopter dang raw ki diodi na drone ano lo bok kum Uganda kana jen kum dung so Sudan neme be ka korga me shi wud shal ka me Museveni sharwajan o ko kume dung Uganda kana dung so Sudan ko congratulate ko shika wech nasar shikana kan nuer wayami ne me jendan lat ke kum kirma yadit kana kum Uganda antama am lat kana me kel mi bi kum so Sudan che jago betekamal an kirma yadit ba ko aje jogono jin luñ dak rek ma char luñ ne dial kontin ci yen tele kum de la no te ka mal mugure reptilize pizza dana isha tan karon kin dang rol badak la jen wotu maltin ka jeno ramdan de ka mal kul lat che yen te re tijen na mone ya kach ci kuma je kweden tam ala kuma la international community ci kala no lunya mi wi luñ and then ba mal ba je kul lat tele mal de la ka gwande tere tere tijen so ci kuma che jo mo che je la no gwade dan me shi kon ling ka kwi kuma South Sudan jikala no ken de ka den ga yoti shop ka $300 million ka kuma USA ka World Bank chaga de night chaga jogo no tel mu goro biya yobi ka den ko yen chai kambe jenne ka bet jerma yen yar sha kwalaje ke sha corrupt jomo yen kun kuma South Sudan antama man to kon tama ala kuma South Sudan ci do corruption ten ke economy go mu ko fail an kor to kon tama don wer manaka wer me na la yu tuken ka kirma yadit ko dana ko ji Uganda ajen me kan ko gele jian tama bukan yu bukan go den ba kum Uganda ba je ko le ben pay ke ba je mo ke yu no gwade dan ji ko ni ngano kum Uganda cha je pay ka one man karwade o betre wech ka so Sudan biken nuer bukan kanak menmi cha nuer ja ga joj na buga ko lo jok but yu de ji kan demand te gor kan kum kirma yadit ki yu wan long ko ba nuer ba kan ko target din ke li ba nuer ba na telum da dien mala dien so jenta dan te ka juba jenta dan te ka bor ka jenta dan te ka greater panal so jo me jen gora de yen lingone kuma kirma yadit va fail ka gwal mi tek tek chirgamen shaling ka ron mi shala da Dr. John Garang da mabiyor ka video da mi shala na wal jen me gu yen kume ki kwar
me use mercenary la ne ko kin la ya no re kuma kade ba ko ba je beter cho kwer no mo cha jenya la kwer la ja dake la tele lot ajene dane sha lat no wal ka Sudan Umar Bashir ka sha menen o me she te ke mercenary la no che won ko be ne ko la so Sudanese me kan kuma kan jek la we jure no be tribe me ban shet ke ti chal ke ti tet chal ke ti ber ji ko tre la ka ko ba ne ko kin la ne ko nde kwa kum lo gor re wi ke so Sudan be ke ja wa ne ke ne to tone men me je ben fail ajen ko tenta malat ke mesal be ke me yadi de no ko ke dur ko ke tet ko ke ber ko ke ji ko toria ke ne tan wore ko bi ken wore bi ken ne ko ne bum kan tama ko wore ne goro ba so Sudan ba ja lor ki ba jen no liberty kan wore ajene sha chu ngaje ne dialan tam wi mon no kanwari akene de kon bu kum so Sudan jako by stable ko kir ma yadi cha jikta development meteje run waro ki run wal jokte te kwer ka tel mon nonga so jo me ajena na godi nyaga yikel ene kwa lot kwa jako by ngai ni kokin betemal bye bye